Yes, 40 in my nano Tommy Bay TV man and Mr. Laughter kikoma jati keduni na matini matika kilbu lokum tuko tino mera wanen kong lokum tuko deni man makelwoni I ba tuko man me Tommy Bay TV na watika neno ne tuko tima duong tutwal il Northern Uganda mabirka timme ber ma pat wangini mene fufa drum tika bino ma chaka eni mabe yape obene kidong bene wangini Premier League tie ma dugu ma ki tutwal binero ko ken machalo no woro kereo chat ke win mobir ka karo kan kuja weng dichu ka cher binero round up weng in yer matini man an kono kilwane Mr. Laughter mate kid win in matini mama tika neno kin machalo don tuko tie kede na wa chera ti wa koneno kin machalo chat ke win lutum kere in yer matini wangeni transfer window ke tiro lor ne o man cheng bar ya ke come madongo mer wanen round up man me transfer window in jomo ken kono tima go wilo luto ti jomo ken mapego wilo to kulo wakachel ti jomo ken matika chiki chuinya de menero ni pengo club gi po wilo to ken machal no gen gi tamo ken miro club go wil kere so watika miro ne yer matin yo kor ken machalo no Premier League gutiu kere chilling maduong diet total ma beru luaklim magiti ukere total clubs makilwan Manchester City gena e don gulo loy lok me wil kidong ben Aston Villa ben gitie magulo loy lok me wil ato clubs mugo maken cha Liverpool gi Arsenal gi mono jo mabe pebe go wil wangeto ma wil lo erba miro neno kon wi ken macharo no round up tum kere ko na wa miro chirwo neno e January transfer window ene irwanero kene chene makilanyo bero diet tutwal mamir kon wanen kon kor ki kore kin machalo wilo wor kereo mamiro nen kon ki Manchester City magiana dongo bero lu dier magolo ilok man me will I transfer window indi mao bero maduong tutwal watika nen Manchester City o wilo la tuko makilwone o mama mush mo bero euros maromo 64 million euros no PR 64 million euros mono make miyoki and transferred mono Frankfurt and mono o mama musho ake ye £1 million no €1 million makilwoni 64.1 million euros kada wanero genbe ko kilo dan makilwoni Abdu Dokori Koshanov mono ma ke kilo €1 million PR def yang 1.19 million mono defender mo ake Lens kidong bena Victor Rees mo bero €1 million PR wa bongwen 1.9 mono €1 million mo ake Palmeiras kidong bena Juma Ba mo bero 5.3 mo defender maro ake Real Sociedad kidong bena Nico Gonzalez man and midfielder mafude wila ke Porto eno bina deadline man ki wila €1 million mia 50 million euros mono 50 million euros kidong bena jomago ki Manchester City ubero Kyle Walker mo chere loan mo chere AC Milan kidong Josh Wilson Juma Ba kidong bena Jacob White mono lo ter matetiano mogo madong gubero tie mogo ake Manchester City so Manchester City spending chene madong belare £1 million makilon mia chelke piara pichil via Beero yo mia chelke piara ye via bongwen mono chelling Manchester City go balo I transfer window in the keken ma biru matitual in machal tikana wa Tommy Bay TV mono lok matie mo kade kamale kidong bena joma mo kenne magubal chene bena watikana Manchester United o will to man makilwoni Aiden Heaven ma aki Arsenal £1 million man ma €1 million a chel .28 million mono defender mo aki bot Arsenal charo bot gi ano kidong bena la dir makilwoni Patrick Duku ma bero €1 million piari wa beach .64 million mono ana ki chwalo mono defender mo aki Lecce mono ki Italy lo to ario ene geno bero lo to ma beje to alma o to Manchester United o tamani gi kagi kelo e gubo geo defense ma meki ma tek twal kidong bene ka waneno Arsenal ngeto mo ke ken ma Arsenal wi obedo pere keno kono do nger mo be karwo ki Arsenal ma pat en ki Hayden ke ken ana yo be le tour ma ki Arsenal ka waneno Chelsea bene nger mo ke ken mo donyo pere dano be ki tame go Chelsea wo be ki mire me wilo lo tour mo go meka lega ka jo mo mo bejo mo go manuti no ki tame ne go Jordan Chanko madong tie e Chelsea dong tie be mete ki beru ki dong beno geno tamani ga Nacho mo ki Manchester United go be beru tie
mano pia tek to twal ato dilene pola po bieno Chelsea uchwalo ngat mangene to twale man en la tour madit or to en Ben Chilwell mo a otiaro Crystal Palace mono en ay lok matie me Chelsea madit lo tian maken matian tian obedo tie mago a disasi gi anno tiara Aston Villa Harvey Vale mogo makeno a tiara QPR so lo tian maken matian tie mago a ben ki Chelsea but Chelsea pego kelo ngato mo ke ken wa kachel Arsenal gwene pego kelo wa ken ngato mo ke ken wa chel ngat mo ka en Aiden mono kin matikere monati neno wiye wel joma dan now Aston Villa yego welo kom wel ko kom yego welo dan bakilwoni Don Mullin mo bedo 20 million point 5 mono aki Borussia Dortmund kidong Andreas Garcia mo aki man makilone Levante mono be bedo million pound pitch point abongwen kidong Marcus Rashford mo aki loan board Manchester United ma bena eno bedo loan mono aki Man U Marcos Asensio mono bena bedo midfielder mo aki Paris Saint-Germain ma be joining Manchester United mono ko kidong bena ngat mo kene ma to bena joining Arsenal joining Aston Villa and Obedo Axel Disasi mo aki Chelsea mono choma go joining Aston Villa mono ber maber to albor Aston Villa mer ne gwak will ma Aston Villa will ni o ngeni giti Champions League gwak romo kelo gi mo maber to alpigi maber maber to albene bot Aston Villa ko gwak Champions League magiti yene dara di mon mago will ene go will kom will ko ngat mo katiyo mo mere ma diet mano tie maber to al NIA dan makilwoni John Duran mo chero man mi Al Nassr mo beru million pound PR bichel wi angwen point man makilwoni point abichel Bueno, bungwana bichel kidong wengat mo ken mo man nen oloto ana bendia mabeno chero mane Borussia Bayer Leverkusen mono era ye bendia mo chero kono kidong mono jo mabejo oloto ma rombo chu pere now dong wachirwa neno kong wile ene madong jomo kena wilo jo kene po wilo ni mono tie effected on wanone ning wachak kong ki Arsenal tie team mano ene team mano miro gien dong will no striker madit total ineno ma mega ke neno kit machala Arsenal tiga team ne kere Premier League pa team mabe total pa tio mabe okulo wangeni go Manchester United go Manchester City foot and shing chabet and go ya beach kom tong weno eto gin mote me po beru kit mabe total ki transfer window ene do chwa Arsenal duchuno getiki ni yino getiki miri no miro Arsenal oluto o will la to mo achel eto Arsenal pego mero will wangero mo ken makela tata tino ber ki press conference ma wangeni Arsenal be to ki Newcastle ma be beru tie ma tactical e dire tina ni chawa ngwen mediwo kidong wotika ne oluto to en man ma Arsenal be to no miro be to ma be total ma giro ma lo ne ye eto dong pa ma tie ena ye lu twa Arsenal tigi twingi tiga chwe ma konya pe kono witie lo mo ken UK Uganda kono US kamo ken twingi tiga chwe pinga ma kela tata pego wilo kiet nget mo ken wachel ma an bene anoni po beru gir maber tal kitumbo Arsenal wotika neno ni dara rio kur ma pigi tegu Bukayo Saka waneo wotika neno dara ma kilwoni Gabriel Jesus waneo eto dong anyim dong wadong en ki Kai Havertz kene go watiki Martinelli ano en ki gwak Raheem Sterling ano gwak en Trossard gini bar ka jo eni dong uluto ario mo wano Arsenal betim ning futgiti Champions League futgiti to en Carabao Cup kidong bene futbegiti Premier League yetti kamero PM Melo Premier League ato pero madong tie NIA Arsenal pego medo striker Matie very big disappointment but down the chuka chele in my chaka Arsenal no bero gin maracho well angi tammi e kom chat ke will mo war ene itamani will ma Arsenal pao will ni pao betim affecting mono man makilwoni Premier League kidong to Arsenal wang in general penga Arsenal pego chwele will makere ni mono pa patie e kom Arsenal kadon waneno bene lok pa Manchester United wabidu to pa Arsenal ki Newcastle manak but actually ko waneno ko Manchester United be o medo ngat achiel kegen ma be beru I first team ma ana duko duku ma en bene we beru ngat mano oluto obi konyo I defense en tuko na mader now latien mo apierio wangini po to ke tuko mo ke kan matiro to but Arsenal Manchester United no tigi mire oluto mekelo ngarmo I defense magien no guno kuchigo kelo en latien eni ma wajene be konyo gi to Iman makilwone itoman makilwone I Premier League kidong bena Europa ma furgen ti yene so amero ne ana bena FA Cup be fun Manchester United ti ye so turuma en man kicharo kay neno
Marcus Rashford o chero bene mano wano tamani striking line o to no mir ngat makire no beti Anthony beno chero bene Real Sociedad ma bene piata to no mir ni Man U no beti ki ngero mo mano romo konyo ki ya nyim padong and lu striking line so dong and ki the did Garnacho ano ki do mer ki Amad gi ano ki dong Zeski giano jo eni gipejo gere but wangeni pa Manchester United tie ene lok me moto dilu bena ma peti ma be toal so mer ne ane wolo to will ma pe Manchester United will mo be konyi gi bena ke po be konyi gi wangi tammi ka che tamane gwa improvement mo be tie kom to pa Manchester United ket ma chalo gen bena gunno ngato mo ma per tek wolo to achel go mero gen olo mero ngero mo pe obedo chalo pa aso ma pe go mero ngato mo ke kene Chelsea kono bena wangeni pego tim ma rach toal yano lo to giom I weekend mo karen mo be actually Monday mo go ke West Ham go la yari ko ma chel mono be to ma be to albene ma wa bene Arsenal me wa Manchester United ka chel ki Chelsea food gitie man ma kelwoni tele ma be to al ke nano table ken ma tikere bene ka kedu ko table ko ken ma chalo no be nano ke table tie gan ma wa ka ma leng mo miro wanen ken ma chalo tiker Manchester United tiba ping ma peti yo to 12 bot gi ka che waneno ni ken ma be beru ke pen chama ken watama ni jibene wo beru yo bon Manchester United kona pego will to twale miro wanene oluto gen oluto gunen gen pen giti wa second half mi table ken ma wuchi bu kere ne kay nen na ma che Liverpool gen tio mere ma e wi table ma be to 12 man ma kilwoni Pierre iti points maron Pierre bichu bichel kidong ben Arsenal tie na Mario ki point Pierre bich manyono Liverpool logi fut ki point bichel kidong men ke na Nottingham Forest no tie mbakalo en man makilwoni Arsenal bena gitinge na madek points Pierre ngwan wi Piero Chelsea Liverpool ki point Pierre ngwan wi dek kidong Manchester City point Pierre ngwan wi chel magiti na mabich Newcastle bena ti na bichel ki point Pierre ya ngwan wi chel kidong Bournemouth matie na maber gi points maron Pierre ngwen kidong Aston Villa na mabor ki point maron Pierre dek wi bero Fulham lobu ko gi na ngwen kidong man Brighton bero na mapa no jom kan hen kama Man UT way number ye apa wi dek magiti te magor to ala pe go mero ngero mo ken waro na na gere ko wona ka go be fighting be na Tottenham lobu ko gi bana na mapa ngwen magiti gi point Pierre wa bear Man UT gi point Pierre wa ngwen mona ye gin matie dong nam neno kama dong Manchester United ye nen nigi pa ko madir to mo mir no go wil soxi gi mabe go wil dano no ina ngita mi kori mono kit machalo ber ka nena ke transfer wa bi mete ki kilo lokum tu iman itami be TV man mo luon wa kor ni tugo itami be TV ba bi ber ka kilo wo kor kit machalo jimna tie kere ba ko neno to magang be no wa bi kilo ne wen kor ke nen fo drama era kidong local sports ma tie wen wa bi kilo bot wa ngi kit machalo jimma kene tie kere tammi kache tie ilokom man lokom to ma wakil boto ne no tabero an Mr. Laughter and aye atie kedu ene no dichu mekelo lokom to for the twal medike ne no wakara dichu kapche pe subscribing wa bekelo lokom to dichu kore a for the twal wa nen wo ruone